Sangul testile the Tharinganji ki chapter Thango Challenges of Nation Building ki topic Integration of Princely States Chera. Kazanganji ki chapter the introduce chisare, chapter the 3 pro challenges chisare, chapter the ani topic partition of India chisare. The Tharinganji ki integration of Princely States chemba. The integration of Princely States the topic the ko mazu khongla thangbo kyanzo khari shingorela na ani nyama jaga di inchi gi wola yewe kapla jaga nanglola geu hangsa mangbur che sangani jaga ki inchi gi ani jaga ngau di zambala jindong chidang di ani manda khunji gi tayo ni gal shar chi kharila na tara ani inji shungi direct control telanga ju khala gola na British India provinces like Kashi Hansi kita Kew Mangu Shu Udira, Kew Kunsula, and Zinjong Shiegi, Ravang the internal autonomy theory, Yin the Kew Dinzugi Harichore, they have to accept the supremacy of British government. Dela Kunzumazu Kalore and Dinzugi Data, Dinzugi province, Dinzula, and prince rulers, Kew Dinzugi, any rule Chiyogi, Dinzu province, Dinzula Kalolana, princely states figure. Chesangata, Javanyama, and da thanda tenda dingel shuwana shira British India kaso sambala ani khariralana manjigi British India provinces, that is ani provinces that are directly controlled by the British government, and the princely states, which means the provinces that are indirectly ruled by the British government. The Nozigi Sabta the Kalana Ranyama ani British India Nyamata Inji Shungi Yang di Sambala ani Sabta the India Ujura. The Pena the color Seu Kangza Karelana princely state, which means indirect control by the British government. Tinzu ani Seu princely states Mao Kangza British provinces like Yura. The problem khadi therilana dura jaga rangje te gi thachura British India gi di te thachi di sambala ani inji shungi kharchirelana ta jaga ta Pakistan khate gi thachoche daga nangshir dara the princely state kharchi gi reverse khajina na konzola nyama internal autonomy ra konzo rule che gi koranzola ani geudinzola wangja diora ta rangje rasawe gi chela ani inji shungi khalare princely states they are free. They are free to either integrate with Pakistan or integrate with India, or they can remain independent as well. The Consular Rawang the Tedi Zambalani, Taga, that Kora leaders to Zurata, Lamsa Korta, on the central line Guzurita, Takarangse Rasa, the Gisi, and the princely state in Zuratagan, Zugi means Mazu independent Degi is Yanamena Kunzu, you are Pakistan, Zugilana. Ani jaga ki sabta khande chagir jaga ne ni khoroyo ani ngaji mangmuji kalata communal ngaji lai ba thanda ki chulu ki mangmuji kala divide re ta thandi saja kana yewa chetu gir ta kyang imagine chida di map di color sewu di kangsa mena ani jaga khande thongsare ani Pakistani loga che jaga khora nanglo video de sewu kangsa me ochashina jaga hangsang chunju chatu khatotwe Chesanga Tagagita, Ani Laga Tongshi Karlana, the princely state, biggest challenge the Kalana princely state Kansa Jagana integrate chair. The integrate chair Ani Jaga leaders Kiro, Ani Karselana instrument of accession, sir. Instrument of accession and Halorana is a document in which the rulers of the princely state agree to merge with India. They agree to stay under Indian Union. तो कुछ क्या होल देगी इस लाने रॉ प्रिंसली स्टेट की खेलें के ना देगे कुछ ज्ञान दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन लाइक सही क्या ना अनि क्या ना चुवेगी तुंगुर ता क्या ना नो चुवेला प्रिंसली स्टेट जो अनि इंडिपेंडेंट दे मांगा प्रेफर चिरो खर्चिन क्या ना ते और अच्छा सा क्या ना चुवे चिदो क्या की अप्रोचेस मांगो शूजी अनि कुंसल पेना अप्रोच थंगबो दिखाला ना ऑटोनॉमी ते होस क्या जो प्रिंसली स्टेट क्या जो क्या ना जुशु चिता क्या जो लगा जो ये अनि इंटरनल ऑटोनॉमी ते होस क्या जो ये प्रॉपर्टी ते जो क्या जो सोसो मेंटेन चाहिए रावण ते होस रो अन दान से क्या जो जिंदों चाहिए क्या जो ये रावण ते होइने क्या जो क्या ना नो जुदास रो तिने चिन कुंजे क्या नि try chiore integrate princely state tinsu tinang chial the main role play chinge di surwela na tra jaga leader nanglo ne khora Sardar Vallabhbhai Patel
Sardar Vallabhbhai Patel ta thanda khachani ma ngel chapter di go chu du khola kyanzula ani shuirwa syllabus nanglo gyuwa khashish theories chiza ta thande gi chapter thangboy di nanglo la edition khari ola na dra Sardar Vallabhbhai Patel di tisik kunji gi focus station chiza din nge gi Sardar Vallabhbhai Patel di logte nanglo la mewe gi an topic khashish la focus chingi ra Sardar Vallabhbhai Patel doji na Quran di wo di 31st October 1875 la Quran kere 15th December 1950 la ani Quran thongre ra Sardar Vallabhbhai Patel ko first deputy prime minister daga nishi ko kharela na first home minister he was holding two positions at that time and Quran political party khane ani belong chigorla na INC that is Indian National Congress thande Congress party wa party dine chigore Quran language gi shemba khari lagyo na Iron Man of India lagyo re Quran la unifier of India lagyo re so he played a very important role in integrating all the princely states under Indian Union ani Quran gi thende gala ro ani statue chembu shuji shang yore this statue digi ming la khala yola na statue of unity legir khawala shang yore wala na Gujarat la shang yore tagan shi this statue de shang ya goes khadi chula na construction di 2030 nitong choksum gi chinda chuwe tari sum sochi lo gozure and it took almost 5 years and so sumji chinda chuwe nitong chupke gi chinda chuwe tari sumjula and Quran gi statue di shang sare di jela 31st October 2018 la ani jaga gi thada Prime Minister Narendra Modi gi inaugurate chirera this statue di ngaji khala na thande chala world's tallest statue legir that is statue di thande chala world's tallest statue so ta ngaji gi thanda princely state ngapya thukju renga yores ne shu suwa ngapya thukju renga nanglo ne princely state pangbu shu ji kanga nam jiorta di je di ta ngaji gi credit kangza sulte olana Sardar Vallabhbhai Patel te but tell princely state khashi jura who were not very sure who wanted to either remain independent or who wanted to merge with Pakistan so the princely state is Susurwala na Junagadh Manipur Hyderabad Kashmir and ngaji gi thari ngaji gi Junagadh ta indishini ngaji princely state tigi and jangan khades suirwes tigara ngaji shirira ta dine ngaji gi thangbo de ngaji gi khari gan shigi na Junagadh gan shigi ro Junagadh ti thande chala khawayol na Gujarat ki city shinji jire Junagadh ta the ruler of Junagadh was Nawab na khaje gi keul lagi ro pena kya jo kinse ro Saif Ali Khan ko kharela na Nawab re lagi to kiwi ki ta rikyu lagi ro chesa Nawab na keul lagi khaje gi kel Nawab the ruler of Junagadh was Nawab and Nawab actually wanted to merge with Pakistan but the people in Junagadh wanted to merge with India that's why there was a plebiscite held in Junagadh plebiscite means referendum means to refer people the people khanis refer chure through voting so plebiscite held chiche and Junagadh nanglola majority of the people wanted to merge with India. So that's how on Feb 1948 Junagadh became the part of India. The kya de sidwa 1947 ki 15 August la jaga rangse rayo re 1948 ki Feb la Junagadh de shini jaga ki part chikchar. Then second is Manipur. Manipur ti kya jo khinse re ra jaga gi ani east chola yore ani Manipur to jinar tarwata nyama ani ruler disur velana Maharaja Bodha Chandra Singh Quran re Maharaja Bodha Chandra Singh he actually wanted to merge with India with the assurance that the internal autonomy of Manipur would be maintained he ne kharchi re takta hora jaga rangse rasawada Manipur nanglola ani ngoke manguji ger ngoge kepche mimang tsugi khala golana ani election choice the Manipur ti geu gi rule rela na kya khingiro absolute monarchy leiro the Manipur nanglo le geu yewe gi nyemdo ani mimang tsala yosho lo gi thopain kois ani dinde chise Manipur nanglo la election sorry June 1948 la
election di chowe ka chore chesa ta ngaju gi jaga gi ani ngade nanglo ne first state to hold election on the basis of universal adult franchise the survela na Manipur race ta Manipur la election choti sambala ani kharch gore mimangi ani representative chikyo go ro mimangi political parties tamgi ro che sanga Manipur dikha chire absolute monarchy ne constitutional monarchy la phachare ro churre chesa constitutional monarchy la na kewu yewe gi kana ta pena Bhutan dore kewu yewe gi kana ani mimangi chiti kere members of legislative assembly the Manipur the election choti sambala ani 1948 la election sore elect gi kyo sabegi ani legislative assembly member epe mangur chiti ra ta tinde legislative assembly member mangu ji the sambala ani ta Manipur nanglo la ni khunji gi ta kharchi gi besta jagana la yo juye gi kewu dini dobo yorwa ya ani ni election di chawata ani political party mangu ji nanglo la idea clash here idea khari clash chilana ani pesishna political party khashe yo Manipur ani independent degi is jagana je tebo yomare tindegi ani this idea clash chi rodinal this ngoge lero chiti sambala jaga shungi hagone lamsang khora Sardar Vallabhbhai Patel Manipur la ani phese Manipur ki keu ani Maharaja Bodha Chandra Singh la pressurize chine ani merger agreement sign capture Tuks chine 1949 la Manipur ki keu ani Maharaja Bodha Chandra Singh merger agreement sign jane ani Manipur ti jaga na chure tadi merger agreement sign capture ti Manipur keu ki kharchire ranar tarwa political parties sinsul kiche hor thimar mimang na kiche thimar tikije machisa ani digi jela ta Manipur ta jaga na chirte ne khyan chiro ani ta jema lopsi chapter kewa dali Manipur nanglo la ngogyu yu bare Manipur nanglo la pena jaga na digi mes ngazu lok swing ngazu pet independent goes ni ngogi tegur ta di ngogi jai gi root cause ti kharre ela na di re lagir ngazu Manipur ti jaga na jue di Manipur kewgi political party da mimangla thudu chiyo mares ta dine ngonjegi sumba di surwela na Hyderabad ti thande chala kharila nar tarwa Hyderabad ti ani Telangana gi city chinji ro ini nyama ini inji shungi jaga mau didi sambala Hyderabad ti thande denge authi do di seu gangza khalana Hyderabad is actually at that time Hyderabad was one of the largest territory and the ruler of the Hyderabad was Nizam again Nizam lana khachegi kere Nizam lana kewu lagira and Nizam was one of the world's richest person something nalon chukshu chignalre an chikta khurangita sajai hangsai chimbu ro Hyderabad then Nizam khurang khari doba yores lanar ro ani Nizam khurang ani Hyderabad ti independent day tebare Nizam khurang ani jagan nalo je tebo yomare Pakistan nangno le je tebo yomare ta kyan ju sida kesi Nizam yuwa ani jagan nalo je tebo mes independent digi islani ro thanda Nizam digi inde khurang gi ani sumona shi Hyderabad ti independent day na ani ya jaga gi south kangza yuwa south nanglo ni sacha chembu shuji yuwa la tu gyurta che sanga jaga gi ta jaga shungi Hyderabad ti jaga nanglo lo chu go hang sang ke chembu chegyur jaga ti ani kamathore chedo delata che ani digala Nizam gi ani rule de hang sang oppressive rule yure che sanga ta Hyderabad ki nanglo la sacha chinchi jure Telangana kyan ju khense re ya Telangana dikhala na ta state sarshi jure ra 2014 Telangana state chare nyama Telangana la na Hyderabad ki nanglo la sacha chinchi jure so Telangana gi nanglo la kharchilana farmers mangu shuji they started protesting against the oppressive rule of Nizam and they were protesting against the Nizam saying that they wanted to stay under India delata chi Nizam gi lamsang kharchilana tarwa ani mangmi tane paramilitary ta khaje gi mangmi delanga ji chi khalagilana ani dilegire razakar lana Arabic word re mangmi tare so Nizam gi ani Telangana gi ani nala shi farmer mangu shuji ngoge gi ti ngoge ti man nemya chedu khunji gi khachire ani razakar tare ta razakar ki ngoge chebe ti man nem gorwa ini razakar ki khachilana they were targeting the non Muslims only Hindu ki me rape chiya
Hindu ki misseya utinde gi ani hangsai mangbu ani kangi chur ti kangi chumti sambala der roko chiga suile na kyaga tigal kyaga ni hora debayo marwa Hyderabad Nizam gi lo independent dego ila del debayo marwa an takta khora ani Telangana saje del ngoge jawe gadu je tela ani Nizam gi mangmi razagar gi target sangma Hindu mil target juche Hindu misseya the Hindu ki be rape che da tinde ta che ani dela kyaga gi roko chia mangmi ta che within 5 days ani Nizam surrender che. So Nizam surrender chiche and September 1948 la ani Nizam gi instrument of accession di sign jare. So instrument of accession sign jare la na khala yore ani Hyderabad ti jaga na chire. Di kyanzi gi kuwati ya kushni sigi nar tarwa an thanda di phi tholo na wo hi midi Nizam re an Quran gi tam na yo midi ani Sardar Vallabhbhai Patel. So di ani kunji gi instrument of accession di sign ja sabe jela re ra. Tine last is manzi ki khari kan share lana Kashmir. The Kashmir kan la ke jishina thanda neja Kashmir de manzi article 370 me osure Kashmir di loga share di sama manzi dingal discuss ching mare ra di sama manzi ki next chapter gewal li re chesa di detail di chapter gewal la shisho chi thanda manzi ki chapter di ta relate chi josh legin ra. The Kashmir ro jinar tara kharilana again Kashmir nangnola ke usurvelana Maharaja Hari Singh. Now again Kashmir gi Maharaja dikhalana Hindu re ani Kashmir nangnola population dikhalvelana mangche Muslim re. Maharaja actually wanted to remain independent. Maharaja gi stand still agreement sign stand still na nga thanda thache mes ro nga jaga nar ju de Pakistan nar ju de nga thanda thache mes thande chala Maharaja korang kharchi gi Kashmir di independent gi is ani di khurang gi sungre di sung che takta gora kharchi ri nar tarwa 19 ani dela Pakistan gi thanda west cho che Kashmir ki west cho ne kharchi ri na ani there were many tribal infiltrators who attacked Kashmir. And it was believed that those tribal infiltrators were sent by Pakistan. Pakistan ki tang res lege. Chesa telata che tab mangmi tab kunzu khale tribal infiltrators in Kashmir attack chiji sambala and Maharaja gi dela pha ani ma gayala tiji sambala ani khurang ki tigas ki lakcha yo shira yo mare mangmi shira yo mare ani phigi tribal infiltrators sangmalta lakcha da sama Pakistani gite go ra telata chani kharchire lamsang kora Maharaja ko jagala roko longa tor jagala roko longa tudi sambala ani jaga shungi khari sungrela na ani tigires Kashmir lata mazugi tanda Maharaja kherala roko chigos ra ani majaro roko chigos hine ani khari chigorla na kyangi instrument of accession design jagores. On those chijero ani Maharaja gi 26th October 1947 la instrument of accession sign jere which means that Kashmir di jaga gi gol jugi is ani khele dire khele ne ani jaga gi Kashmir la roko chiche ani Kashmir di tuksine jaga gi chashi chichal sisata ti ngoju gi tharing topic tagana bodo ira ta dus chije ngoju gi challenges of nation building di ani introduce chisare Kazanro 3-4 challenges partition of India tharing chala ngajigi integration of princely states di chisare ra ta ngajigi last topic dikhal hala na reorganization of states and thing azu next class dela chai to chenang